Centro de Saúde Formosa continua o atendimento e imunização em Balabarixira. Programa imunização e a Centro de Saúde Formosa realiza e a segunda-feira, Loron Ronolo Recém-Hat, Flang Abril, Tinangne. Bebê Inang, Fernanda de Deus Lobato, considera programa imunização Balabarixira de Actebes, tamba banhira inansira halo serviço, halu halori obamba halo imunização, nebe programa idane ajuda tebes nia nudar inang. Programa vacina Balabarixira governo dia tambah inang di dalam rumah ya rumah kan harus bisa aku di vacina jadi ho governo nia programa kan itu dia perhabi inang aku dah keluar itu mas namanya berarti bita buah sebenarnya agar ada apa sehingga Fernanda Musu sebuah governo atau programa imunização hanesang disponível mos ba ia clínica hutu nune inansira labele sena malu ia fating resistuniang. Molo cremata Fernanda Musu sebuah inansira atau lori sirania oang horisimu imunização programa governo yang nebe diak tebes. Reportagem Ana Rosária Jacintuca, Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no farre tutang ba media social Hotu.